Kakinhun ye lekai jang Lamare SC kala Yoban Khur ya kajing job but Rung Sindan jang final jang Lumpung ye lekai invitation knockout football tournament 8,000 RPR hadu arholai belapenlong da New Nongston Sports Social and Cultural Club ketika nam job jang Kakinhun ye lekai jang Lamare kala wan hadian ba kala la ban penlim no ye Kakinhun ye lekai jang United SC Kolkata da Lai Gul Lakaway hakajing ya khun ye ka semi final jang second leg kabalong mentagasngi Hakamadan New Nongston. Shushu Lamare SC kan saya kendu Pyrshah saya ka Ribhoi United banyak kini ya ka nam la dua jang ka tei ka Lumpung kaban salong ka khatsan terik mentau benai. Hakati ka sngi Ubrolington warlarpi na Lamare SC ulayo ban khor ya ka nam man of the match.